خوندکاری هیجا و دلال هون چاوانا هون باشن هیویدارم هون تبدا باش بین بله خوندکاری هیجا و دلال ایروان پرتوکا خواهان بشه سیم جیش خوشی وانه همه یکم لسر دارا زیتون داخوه بله خوندکاری هیجا و دلال داره زیتونه کیش و دیدنا و دمالا کیش و دهنا از باورم دمالا گلکادا داره زیتونه هنا و هر تمیشی لبر چاوی منه داره زیتونه داره که چاوی خوندکاری هیجا و دلال هر تمیشینه ولا جی بله خود وشینی زوستانه هشک دبی هون چاوی دبینه لبر چاوی خواه هر تمی ام کس و خملاندی لبر چاوی خواه دبینن نه بله خوندکار رو کمر بالدار بین بالویده مچقلر داره زیتون آنیا و چلو خملاندیا به زیتونی خونه ولو و زیتون جیبه و هنا او قاسی اف شاخ زیتونه به زیتونی خوشی خملاندیاش خوشی نها دمی گرتنا زیتونایا بله خوندکاری هیجا و دلال امنها وانه خو بخوینن به هورا بگشتیجی پرتوکا خواه لسر رو پلا پنجان وگن امی به هورا وانه خو بخوینن تمام خاجی ام چه سودش به داره زیتون دگرن و چه سود زیتون دهنه یعنی داره دهنه ام به هورا وانه خو تماشا بکن یعنی ام بخوینن رو پلا 55 داره زیتونه داره که هر دم کسکا و تمن دریجه تمنی وی دگهیجه 100 سالا خوالی بر مرجین آخوا جینده ین هشک مینا گرماهی سرما و آخا بکور دگره جسی حتی 6 متریان بلند با داره زیتونه هم ده واره آبوری هم جی ده پاراستنا جینگه ده سمایه که نتویه داره زیتونه داره که هلبرینره و مرده امج زیتون پل و قرموی گلک سودان دگرن زیتون یک جه خوارن سرکه یه تیمارداره پیدوین مروبان به هیا و زنگینه جی زیتون زیت جی تیج درخستن زیتا زیتونا زیتا هری باشه او جی بو خوارنی و دواری تندرستی ده جی تی بکار آنین پلی زیتونان جبو گلک نخوشیان تین بکار آنین و وکا چای تی و خوارن جی قرموی پیکرین هنری تین چکرن ام جبیر نکن کو شاغ زیتونی وکا سمبولا آشیتی تین ناس کرن وی جوانان داره زیتونی وکا نشانیه خوگیری و برخودانی بنا کریه بله خوندکاری هیجا و دلاش خوشی ویده بحثا گرینگی زیتونه که یعنی سوده کو امش زیتونه دگرن شخوا مگود داره زیتونه هر تمی کسکا پلیوی تجاری ناوشن تمو دایم جی شینا و زیتونه دگری هم شخوا زیتونه ام جی دکن ام شخورتی خن خوارن ام واچه دکن زیتونه دخون و ام چیجی زیتونه درخون خوندکاری هیجا و دلال ام وا زیتونه جی زیت جی جواته درخستن و جبلی وی جی پلیوی وکا چای جی ام تکارن بکار بینن ام بخون جبون خوشیان گلکی باشن و قرمه ویجی ام چه سودش قرمه ویجی دگرن ام وکا پیکره ام قرمه دارا ویجی دردخن و گلک سوده دیجی جداران تین چه کرن بله خوندکار هیجا و دلال شخوشی دارا زیتونه مگو هر 4 وقت خوشی شینن تمام و سودی وی پرن نها ام در باسی گفتگوها وانه ببین گفتگوها وانه رو پلا 5 و 6 خوندکاری هیجا و دلال 4 پرسل ویدی جمع هنه امی دو آجی نها ببرسوینن دو جیش خوشی ورد مینن کاری مالی گفتگوها وانه بجی دا یاد دسپی که داره زیتونی داره کچاویا خوندکاری هیجا و دلال محمد وانه خود جیبر مگو داره زیتونی داره کچاویا هر تمی چلو دمینه
خوندکاری هێژا و دەلال vêdê kes û he dareke kesk e û temenê wê dirêj e. Belê xwendekarî hêja û delal ji xwe jî me got dara zeytûnê dareke çawa ye, dareke kesk e û temenê wê dirêj e. A di doa bêje di kîjan mercan de dara zeytûnê digihêjî. Di kîjan mercan de dara zeytûnê dijî. Di kîjan mercan de dijî me got dara zeytûnê xwe li ber çi digirê? Xwe gelek merca de me got serma û germ û axa bikevir. Sermayê de û di germahiyê de û ji xwe jî bi axa bikevir bê dara zeytûnê hew qasî xwe li ber ve zehmetiyan jî ji xwe digirê. A doa xwendekarê hêja û delal dareke çawa ye xwe ber mercê çawa digirê germ serma axa bi axa bikevir. Belê xwendekarî hêja û delal xwe li ber çi digirê? Ber çi merca digirê? Sermayê de û di germahiyê de û axa bikevir. Her du pirsê dî xwendekarî hêja û delal asiya û çara ji we re dimînin ji xwe jî karê malê. Em niha derbasî hîndekarî bibin. Hîndekarî rûpela pêncî û heftan hemû jî vekin. Bêje em bazinekî li derdora hemwateya peyva rengesor xêz bikin. Ji xwe jî xwendekarê hêja û delal vêdê pirtûk ji xwe jî li ber we ye? Ne. A, ba, ca, ça, da gotî em bazinekî li ber peyva hemwateya peyva rengê sor em ê xêz bikin. A bêje dara zeytûnê dareke dê avhewaya germ de dijî. Temam? Sê wate dane me kêşewer, mal, xweşik. Xwe li ber kîjanê digirê? Kîjan hemwateya avhewaya xwendekarî hêja? Kêşewer. Ya A em ê deyin çê? Kêşewer. Bersiva yekemî hûnê ya hûn hilbijêrin me got kêşewer e. Bersiva a tîpa da bêje dar jîngihê diparêze. Dar jîngihê diparêze dîsanê sê wate dane me kîjan her sê wate ye em ê ya him wateya wê hilbijêrin. Pirtûk, derdor, mêze. Hûn dê kîjan e xwendekarno? Derdor. Ku derê diparêze? Derdora me diparêze. Ba derdor. Tamam? Vê derê derdorê diparêze. Ji xwe me do li vê dê bersiva wan dan ya ca, ça û da ev dîsanê were dimînî karê malê xwendekarî hêja û delal hûn jî ji xwe re dê dekçekî li ser bixebitin hûn jî de hûn zanibin sûdê darya zeytûnê çawa ne. Tamam? Em herin rûpela peyra xwendekarî hêja û delal rûpela pêncî û heşt pirsa di doa dîsanê li vê dê bêje em hevokên li jêr sergihayî bikin. Pirsekê li destpêkê li ceme heye bêje ji ber ku dara zeytûnê di mercê dijwar de dijî bûye çê
جبرکو دارا زیتون دمرج دجوار دا دجی بو چه خوندکاری هیجا و دلال بو سمبولا عاشقی افتی واقعا خوندکاری هیجا و دلال انو دارا زیتون چه زحمتی ثروتی هر تمیجی دمینه داره که کسی چقا زحمتی دجوار جیبه خالبر دگری دوی ام جی هاو قاسی خالبر زحمتی ها بگرن چقا زحمتی هم ببینن جی ام خوندنا خواه نگرنه چقاسی هون زحمتی ها ببینن جی هر دمی هون خال سر بی خواه بگرن خال هم بری وی زحمتی بگرن و لسر خواه بسکنن هزاوی نایشکاندنه دوی هاو قاسی هزاوی جی نویشکاندن هون هاو قاسی لسر وینه خواه بالدار بن و گهدار بن تمام؟ مگو پرساوی دبی چه برسوا وی پرسه بجه بوه چه بوه سمبولا عاشقیه بله خوندکاری هجاو دلال ازی وی جبنی ودینم سمبولا عاشقیه پرسا سیا خوندکاری هجاو دلال بجه ام جهن والا بپیوین گنجاو داگرن دیسا سی والا هی الجمهنا امی هر سی والا هی آجین داگرن بجه زیتا زیتونان هری زیتا هری چیا شو والا هی دایا و دو پیو جیدانما یک جیش خو دانیا خراب یک جی دانیا بسود هون بیکی جانا زيتا زيتونة زيتا هري خرابة ولا يا بسودة يا بسودة تمام بله هي أول أمدينن بسود یاد دوا خوندکارنو بجه پلی زیتونی وکا تی بکارانین ور دانیا درمان دانیا خوارن وکا چی تی بکارانین وکا درمان تی بکارانین یا سیا دارا زیتونه دارا که دانیا بیسود هلبرینر هم بکی جانا هلبری نره تمام نهال بدي شخوجي ما بهرسيجي جارا سركرن همورن ريزمان جي الجمهية ريزمان اب جوكا اللي وگركي جو هزي ريزماني كو مدرباز كري را فندكارنو تي ما چر ريزمان برن باواني مي بوري دا ما خال بر ما بهنوك بر ما پرس نشان برنا اف هرسيجي ما برنا شخوجي سيها بوك دانما امي و هر سي هيمايا جي دجهي گنجاو دا بكار بينن بجي ام پرتوك خوا دپاريزن في داري چتي بكار آنين ام پرتوك خوا دپاريزن وايا خوندكاري هجا ام پرتوك خوا دپاريزن هم بيجن كيجان هيماتي بكار آنين هيمايا خالی جبو چه خان جبرکو ویده هوا کامل بواتیا از گهاما داویا هوا گخوا امی خالی بکارانی ام پرتوکن خوا دپارز ویده هوا کام هاتا دیار کرن تمام دیمک نخوا خالتی بکارانی آبا بجه هون لی دبستانی چه وانیان دستینن هون لدبستاني چوانيان دستينن اف دبي چه خوندکار هجاو دلال اف کیجان هیماتی دتی بکارانی هیمایا پرس نشانه
چجمر دیار دکه پرسه دیار دکه آجا خوندکاری هجا دلال ام به دسپلین لی اوتوبیس سوار دبن ویدی والهی کهیا لیره ما پر دریجا جاره کدی دوباره کن ام به اوتوبیس ببورن خوندکاری هجا ام به دسپلین لی اوتوبیس تین تمام بهنو لیره ما پر دریج تمام بهنو کشبر ام فرد سکنی لیره ما پر دریجا داوی هاوکی امیسا خاله بکارتینه تمام هم هرن روپلا داویش خوا روپلا شیست خوندکاری هجا الوی داره خوشنویس الجمع هیا تمام خوشنویس جی اب جداهید نابرا نویساندنا راست و نویساندنا چود داده خوندکارنو دما کو ام هبوکا کی بنویسینن یان جی ام جاره کی بنویسینن ام بچ آوایی نویسینن نویساندنا راست و نویساندنا چود راست راست و چوت بله خوندکارنو امن ده هاوکا دینن راست چاوتی و چوت جی چاوتی نویساندنا راست چاویا و نویساندنا چوت چاویا امن همینا که بیجن خوندکار هاتن خوندکار هاتن ازی باوای راست جی بنویسینم امی باوای چوت جی بنویسینم هاتن تمام خوندکار هاتن بله خوندکاری هجا اف نویساندن دماما نویسان تیپی مچاو هاتن نویساندن شخوشی دست بکیده تمودایی به تیپا مزن هم دست بیدکن به تیپا مزن و لداوی آویجی هم چه دینن هم هبوکی بکارتینن امین ها با آوای چوت بنویسینن خوندکاری هجا و دلال که هون لی بالدار بن چاو هاتا نویساندن گلو خوندن هم هاتا خویا کرن یان جی تفهم کرن هر تیپکی جحال خویا یان جی هر تیپکی شردو جدایا الوی داری نویساندن نای خوندن تمام یعنی هفوکا کی هون دینن حالو بوی آوائی دما کو یکی دیواری شنو ده بخوینی یان تو خوشی لینو صفا وگره تو نویساندن خو بخوینی باورم جه نای فهم کرن خوشی نویساندن ما تو مدایم دوی تیپ ما دسپی کاوش خوشی به تیپ مازنا تیپ محموجی نزدیکی هر دو به والهی نه نابرا پیده و پیده ده هبه نه نابرا تیپه و تیپه ده نابرا پیده و پیده ده هبه الهفوکا دانوا افهوکاها هونجی با آوای راست لسر لینوسا خوا بنویسینن و هیمایا خال و بهنو و پرسنیشانی جی اگر تی ده هاته به هونی واجی با آوای کی راست بکار بینن بله خوندکاری هجاو دلال نام لوی دیگهان داویا وانه خوا حتا وانه کدی مینن دخیر و خوشیده